Dobro večer svima. Evo, posle dugo vremena napokon držimo jednu prezentaciju na srpsko-hrvatskom. Mislim, ja ću pričati na srpskom, ali kažemo to onaj stari srpsko-hrvatski. Ja sam Nebojša Sparić, ko me ne poznaje, i ja sam, ono što bi rekli ovdje, fondatore Italijani ili founder, što bi rekli Englezi, firme Blue Vela SA koja je spremila ovaj fenomenalan projekat Ed Prime. Šta je u stvari Ed Prime, šta nas muči, što mi postojimo, zašto smo razvijali ovo? Pa evo, osnovna ideja je da ljudima, obično jednoj porodici koja nije inženjerska, programerska i ne znam i tako dalje, damo šansu da učestvuje i da ostvari uspeh u digitalnom svetu. Ja ću pričati dosta o tome malo kasnije, ali pre toga samo da predstavim brzo firmu. Firma naša se zove Blue Vela, to je na italijanskom Vela Blue, moglo bi bude ovako u prevodu plavo jedro ili jedrilica, još više jedrilica. I vidite ovdje piše Swiss Fintech, objasnit ću to malo kasnije. Fintech je engleski, kao što znate, dve reči, financa, finance i technology, tehnologija. Znači, to je taj miks, u toj smo sferi. Evo, šta smo mi kao kompanija? Ovdje piše 15 godina, ja često kažem da je to greška u kucanju, a treba piše 150 godina. A zašto? Pa faktički jesmo 15,5, sad će biti 16 godina u Švici, od 2010. godine firma Blue Vela ima središte u Tičinu, da kažemo, sad smo u Kjasu, vjerojatno ćemo uskoro biti u Cugu. Imamo 15 godina zvanično, ali u digitalnom ovom svetu, evo vidite, stalno se vrtimo oko tog, vreme stvarno leti 10 puta brže, pa možemo da kažemo, ja nekad kažem da je to kao 150 godina u normalnom biznisu, znači da smo mi sad neka fabrika, da smo mi neki hotel, da smo mi neki biznis klasičan, proizvodimo nešto, neke usluge, ali nije bitno, to bi bilo otprilike 150 godina. Zašto? Pa jednostavno ovdje kod nas vreme leti. Svako jutro kad se probudite, to je Google nešto ažurirao, Microsoft nešto ažurirao, ovo ono, a vi od njih zavisite, morate to sve, onda postoje konkurenti, druga deca u Pakistanu, Indiji, ovamo, onamo, koji, kao što znate, ovi su u Aziji odmakli mnogo u toj digitalizaciji, u Americi također. Znači, mi sad držimo taj ritam i nije jednostavno, ali evo, uspjeli smo da sad to da uradimo. Sve vreme, svih tih 15 ili da kažemo 150 godina, mi se bavimo ovim istim što smo ugradili u Ed Prime. To su znači platforme digitalne namenjene mobile payment, što se kaže mobilnom plaćanju, ili loyalty programi različiti, opet na telefonima, opet mobilno, opet digitalno, za te normalno, za prednosti, za potrošače, za trgovce, za brendovi i tako dalje. Svo to veliko iskustvo smo ugradili u ovu platformu Ed Prime. Ona sa prethodnom platformom koja se zove Advantage, znači mi na tome radimo, da mogu da kažem, kontinuirano svake subote, nedelje, svakog Božića, Uskrsa, praznika, nedelje, ne znam, avgusta, nije bitno, radimo u kontinuitetu, stvarno mnogo radimo, a to već traje 7-8 godina. I moram da vam kažem, za razvoj neke takve platforme jednostavno to je neophodno. To je bila isti slučaj, recimo sa Facebookom koji je 4, 5, 6, 7 godina imao tog razvoja. To je slučaj sa bilo kojom nekom, pa možemo u krajnjoj liniji kažemo i Bitcoin. On je do 2018. od 2011. bio potpuno anoniman. Mislim, nešto se malo pisalo negdje, ali to je ništa. I onda eksplodirao. Jednostavno, potrebne su te godine da priča sazri u digitalu. Šta je to Ed Prime? Šta znači digitalna platforma? Pa za vas kao korisnike ili naše kapitaliste, partnere u ovoj priči, Ed Prime je opipljivi deo te platforme, onaj vidljivi deo, kao onaj vrh ledenog brega, što se kaže, to je aplikacija. Znači ono što ljudi prepoznaju je ono što oni mogu da pipnu, da osete, da dožive, jer to što je digital, to je malo apstraktno. Ono što oni mogu da pipnu i dožive je aplikacija, mobilna aplikacija, mi ovdje zovemo payback aplikacija. Payback, engleska reč, znači jedan bonus koji dobijete na izvršena plaćanja ili kupovine. Naši korisnici dobiju personalizovane ponude ili promocije, kakve do sada obično dobijaju u katalozima, to ću malo objasniti kako to radi danas, i svaki put kada izvrše kupovinu tih proizvoda dobijaju payback. Aplikacija ima 3 glavna ekrana, to su te nedeljne promocije, koje je prvi ekran, payback se ostvaruje 50% polovina u kreditima, koji su u francima, ili ako ste sad iz Amerike, Petko iz Amerike, znači u dolarima, ili ko je iz, na primjer, Austrije kao Sena, to je u eurima, svejedno. Uglavnom, oni su u valuti, oni su fiksni, znači 100 kredita u francima je 100 franaka, uvijek 100 franaka, ili 100 eura, ili 100 dolara, nije bitno. Znači, ne raste, ne pada, uvijek je to.
Za razliku od kredita, druga polovina paybacka se dobija u primesima. To je naša kriptomoneta, naš token, zovemo ga Primes. I karakteristika ovih primesa, za razliku od kredita, je što kontinuirano rastu. Za razliku od svih drugih kriptomoneta koje znate, koje su sklone ili otvorene, ajde tako da kažem, spekulaciji, mi smo sistem zatvorili za spekulacije. Ovi primesi ne mogu da se kupuju i preprodaju, da kažem, mogu da se menjaju, mogu da se konvertuju kredite, ali ne mogu da se kupuju. Znači, ne možete da investirate, da ih dobijete da bi ih preprodali, jer to onda vodi u tu spekulaciju. Zbog tog elementa, zbog takvog algoritma, ajde da kažemo, svakog sistema, od prvog dana od kad su oni izašli u svim zemljama, a to su znači Italija, Švajcarska, Austrija, Nemačka i Amerika trenutno, i Španija, a u pripremi je znači UK koji, kao što znate, imamo otvoren sa voucherima, i on će biti i druge zemlje sigurno. Ti primesi rastu, negde rastu brže, negde rastu sporije, to je normalno, zavisi koliko je aktivno tržište, ali uvek rastu. Znači, ovde su ponude, polovina se dobije u kreditima, krediti su ili u francima, ili u eurima, ili u dolarima fiksni, mogu da se potroše odmah, objasnit ću kako, znači za mene se to poznajete za vouchere i potroši se, ko je u Americi ide u Walmart, ko je možda u Švici ide u, recimo, Coop, nije bitno, ili u neke druge, u Ikeu ili gde god hoće, a one koje, recimo, u Austriji, u Nemačkoj ide u Aral, ide u Bilu, ide u, nije bitno, ide u druge radnje. Uglavnom, ti krediti se troše direktno. Primes rastu, nisu fiksni, što je dobro. Uvek možemo da ih zamenimo u kredite, 24/7 što se kaže, 365 dana u godini, nema nedelja, nema Božić, Uskrs, sve ono što sam rekao nema. Uvek možemo da ih razmenimo, konvertujemo, mi kažem, u kredite i onda kredite trošimo. Šta dobija u paybacku naš potrošač? Molim vas ovo maksimalna pažnja, jer ovo je malo drugačije nego što je bilo, odnosno mnogo povoljnije nego što je bilo. Potrošač 50% dobije odmah u kreditima od paybacka. Dakle, ako potrošim 100 franaka, payback je, primjera radi, 20%, to je 20 franaka, 10 franaka, polovina od tog iznosa, ide direktno u kredite. Druga polovina od 10 franaka ide u Primes, znači ovu našu kriptomonetu, i ovde mi možda će mi negde ostati, pošto prvo večer radimo, ja ću to popravljam, limit za konverziju. Možda će mi ostati neka reč na engleskom, pa ako nađem, ja ću to popravljati u toku. I 25% limita za konverziju. Šta je ovo? Objasnit ću kasnije, ali ovaj limit za konverziju je neophodan, koji ide zajedno s Primes, zajedno se menjaju u kredite. Potrebno je jedno i drugo, objasnit ću kasnije. Influencer dobija 25%, polovinu od ovog iznosa u Primesima. Ok, vratimo se sad na početak, sada maksimalna koncentracija, 5 minuta, dobio sam zbog čega postoji firma, zbog čega ovo ima potencijal bude jedan od najvećih projekata na planeti Zemlji i mnogi misle da će to i da bude. Ok, mi danas živimo u tom digitalnom dobu, desile su se te velike promene, počelo sve sa internetom, preko interneta dobili smo te iPhone, odnosno smartfonove ili mobilne telefone, nešto kasnije došli blockchain i sada ovo što je da kažem, aktuelnije trenutno, to je ta veštačka inteligencija. To su recimo 4 najveće inovacije, ako hoćemo tako, koje čine ovu revoluciju. Normalno bilo je toga milion između, ali ajde da kažemo najveće inovacije su internet, mobilni telefon, blockchain i veštačka inteligencija. Sve 4 ove stvari mi smo integrisali u aplikaciju. Normalno, internet, o tome nećemo pričati, jer bez interneta možda da živimo. Normalno, aplikacija znači radi na smartfonu, bazirana je na blockchainu, to je naš blockchain koji smo lansirali 2018. godine, radi perfektno do danas i koristi veštačku inteligenciju. Znači, mi živimo u digitalnom dobu. Sad, znate šta je u vezi tog digitalnog doba, odnosno u svakoj toj revoluciji? Promeni se jedinica vrednosti, bogatstvo. Šta je to? Kako se meri bogatstvo? Šta je jedinica mere? To se promeni. Naprimjer, kada su bili u tamo nekoj preistoriji, ovca je bila, imam 100 ovaca, bogat sam. Danas ko ima 100 ovaca, taj sirotinja, neki pastir jadan, nema, znači gotovo. Ovo što ima 100 ovaca pre 5000 godina bio najbogatiji baja na planeti Zemlji. Ok, onda je to posle došla, nije bitna ta agricultural revolution, što oni kažu, poljoprivredna revolucija, sad je neko imao ove zamkove, pa imao te, ne znam, 1000 hektara i nemam pojma šta je, i takve stvari. Danas ne daj Bože da ti ostavi deda zamak, gotov si, propasi 100%. To znači godino, apsolutno, znači nema šanse da preživiš. Ti si propao ako to imaš. Pa su onda došli ovi
kapitalisti, kako sad znamo, industrializacija, industrijska revolucija, otišli u gradove, napravili fabrike, bili sirotinje. Oni su bili sirotinje za te grofove koji su imali te zamkove, ali vreme se promenilo, ovi su osiromašili, ovi su se obogatili. To tako ide. Sad je došla ta digitalna revolucija. Šta je vrednost u digitalnom? To su podaci. Podaci. Od top 10 najvećih firmi na planeti Zemlji, 9, sem ovih Aramco, naftna, od familije iz Saudijske Arabije, od princa onog i nebitnog kralja, sem njihove nafte, koji su vada 7 ili 8, svih ostalih 9 od prvog 10. mjesta se bave podacima. Da li su to čak i Tesla, na primjer, koju mi znamo, ali to je, isto su podaci, ili Google, ili Google se zove Alphabet, nije bitno, ovi se zovu Meta, ne zovu se Facebook, ali znamo koji su, svi oni se bave podacima. Ok, znači podaci su nevjerojatno važni. Sad, šta je naša misija bila? Bila je da napravimo projekat gdje obična porodica ne mora da strahuje, inače bi morala da strahuje. Ako nemate strategiju, kao čega sam počeo večeras. Znači, ako nemate strategiju za digitalno doba, rizikujete da jako siromašite, da jako teško živite. Ako imate strategiju, generalno te promene, ako ih gledate na pravi način, oni donose mnogo više šanse i mogućnosti nego što donose, da kažem, te pretnje. I mnogo je važnije da budemo pozitivni, da se snađemo, ono što bi se reklo, se adaptiramo, nego da brinemo, da plačemo, da, ne znam, strahujemo i nešto, tako nešto. Šta to znači? Jednostavno potrebno napraviti jednu drugačiju strategiju koja nama omogućava da se adaptiramo digitalnom dobu. Znate šta je problem u tim strategijama? Problem je što masa ljudi se ne adaptira, pa ti budeš ko budala neka i onda ljudi misle ovaj lud, poludeo i tako dalje. Bavi se nečim što kao što ti normalno, ma to neće nikada radi, nikad. To su rekli, mislim, oni su rekli internet nikad neće zaživjeti. Smartphone nikad neće zaživjeti, svi imamo Nokia. Nokia sama je rekla to nikad neće zaživjeti, zato su propali. Bili su apsolutni lider, broj 1. Poslije su se vezali za Microsoft, pa su opet propali. Znači, ne, jednostavno kasno je bilo, zakasno se. Hoću da kažem, problem u adaptaciji je ako ste vi pioniri, ljudi oko vas, da li je to sad žena, muž, roditelji, deca, otko znam, nije bitno, kolege s posla, komšije, nije bitno, većina ljudi će biti u tom starom svetu i za većinu ljudi ćete vi biti nenormalni. Ja zato sam vam rekao, dođite na svaki seminar, na webinar, sad ćemo početi sredom na srpskom, jer ovdje smo svi nenormalni. Pa pošto i vi nenormalni, onda ste normalni, jer i mi smo isto nenormalni, pa kad dođeš ti nenormalna među nas nenormalne, onda smo normalni. Ali problem je kad odeš ti stvarno među normalne, a jesi nenormalan, onda oni vide da si nenormalan, onda si ga ugasio. Zato bolje dođi na webinar, budeš nenormalan s nama. Mi ne mislimo da si lud, mislimo da si u redu, dođi s nama, idemo dalje. Ok, znači, hoću da vam kažem, potrebno je bilo da napravimo strategiju. Šta smo mi mislili? Ako sad mi treba da očekujemo će svaki čovjek, svaka familija da ima u familiji sin je ekspert za veštačku inteligenciju, čerka za blockchain, mama je za kuva na smartfonu, mislim to ne radi tako i to je nemoguće. I morali smo da nađemo neki jednostavni način da ljudima ponudimo da se adaptiraju. I to je suština ovoga i aplikacije. Daću vam banalan primjer. Evo, najbanalniji koji postoji. Znate šta se desi? Čovjek izađe iz radnje i ovi mangupi su namestili korpe. Odmah ili u samu kasu, zavisi gdje kupujete, ili u samu kasu ili odmah ispred radnje. Zašto je? Znaju da ćeš ti da zgužvaš onaj račun, što si dobio ti ga zgužvaš i ti ga baciš u korpu. I oni ti stavili korpu da ne baciš tamo na pod, mislim negdje napolje, nego u korpu kao kulturno i to. I ti baciš taj račun, ako bi se digitalizovao, ima neverovatnu vrednost. Jednostavno napravili ovaj sistem, ako na najbanalniji način hoćete ga vidite, on pretvara taj papir, taj kopi, znate kako je onaj papir, što izlazi iz kase, taj računčić pretvara u, ajmo da kažemo, jednu digitalnu vrednost. U stvari, ako vi skenirate taj račun ili uploadujete, ako dobijate, ako ne uzimate ovaj štampani račun, nego dobijate digitalni PDF, recimo, jer imate njihovu loyalty karticu ili aplikaciju, ne znam, ok, ako vam stiže PDF, recimo digitalizovan račun, vi taj račun možete da importujete, da uvezete ili da slikate, ako imate na papiru svejedno, i izvršite jednu digitalizaciju, memorišete, ajde tako da kažem, navike o vašoj potrošnji.
I to se zove potrošački profil. Taj potrošački profil ne možete da zamislite koliko je vredan. Znači, to što vi olako pokloni, a mogu da kažem čak i ovi što vam daju, normalno, oni vas muzu dobro, oni nas muzu dobro, ovi, ne znam sad, Migroskop, nije bitno da nam loyalty karticu, pa uzme on te podatke. Ali ni oni ne vide potpuno, jer oni vide u svojoj radnji, ako mi ponesemo tu loyalty karticu, a inače nas ne poznaju, a i normalno ne mogu da nas prate kroz druge radnje. E sad, zamislite vi da mi vama damo aplikaciju gde vi bilo šta kupite, da li je to u Aldiju, da li je u Lidlu, da li je, ja sad pričam za Švajcarsku ili za našeg peleta, da li je to u Walmartu gde ide on redovno, vidim, ili tamo one pumpe i ono vidiš gde troši pare u apoteci, to nije bitno. Ako bi on digitalizovao to, ili ja digitalizovao ovde, i svih tih radnji, vrednost tog profila bi bila neverovatna. Znači, čak mnogo veća od one koju Migros ili Coop imaju o nama, odnosno retaileri. Zašto? Pa zato što su to podaci iz različitih radnji, iz različitih oblasti, koju niko nema, niko na planeti Zemlji to nema. Mi smo razvili sistem po kome ti skeniraš, ja sam sinoć pokazivao, nažalost nisam stigao sad jer sam prevodio ovo, a ima sigurno grešaka, ćemo to popraviti. Evo ovdje piše evo malo ćemo dodamo to, potrošački profil. Ja sam jučer to skenirao, pa onaj koji me prati sinoć na engleskom mogao to da vidi, uzeo sam iz Copa neke račune, salate i vodu, nešto sam kupio, ništa nisam imao cijel dan, jogurte, i onda sam to skenirao. Znači jednostavno vi skenirate račun, naša veštačka inteligencija prepozna proizvode, sada vam gradimo profil, sutra će biti, ja vam sve već pričam kako će to raditi, za 2-3 nedelje počinje, on vam prepozna proizvode koje su na promociji i u realnom vremenu vam dodeli payback. Neverovatna stvar. Ovaj proces u kome si ti skenirao te račune, izgradio tvoj profil, je neophodan zato što brendovi hoće da targetiraju, kako da vam kažem, hoće da nude određene popuste, što bi mi pretvorili u payback, znači paybackove, za ljude koji su njima zanimljivi, ajde tako da kažem. Znači o kojima mi znamo dosta stvari koje oni mogu da targetiraju. Ko je sad zainteresovan za ovu digitalizaciju? Ko je zainteresovan za potrošački profil? To su ovi veliki brendovi. Sad, ja ću da napravim jednu malu pauzu iz ove prezentacije. Idem direktno na jedne, mogu i ovo da pokažem, ovo je švajcarsko, vrlo zanimljivo, ali ovo sam hteo da pokažem. Ovo je jedan klasičan flyer. Ja koristim ovaj italijanski Esse Lunga, to je jedan veliki retailer, 6. najveći retailer u Italiji, a koristim ga zato što on pokazuje i broj komada, koliko je komada, da kažemo, dostupno na promociji. Znači oni po zakonu da bi se odbranili, gledajte, ovo je neki stari, nije bitno, ovo izlazi svake nedelje. Od 26. septembra, 5. oktobra, nebitno, svake nedelje to izlazi novo, a sve je to isto. Oni, da se ne bi desilo, ti dođeš 1. oktobra i ti hoćeš ovaj sir Grana Padano, a oni kažu nema, i onda ti njih tužiš jer kažeš pa kako vi ste meni poslali novine da ću dobiti 40% popusta, sad mi kažete nema više proizvodne popusta, znači to se često dešava ko ide u shopping zna za to. Oni su stavili ovo da se odbrane, znači oni su ovde napisali da il numero di pezzi per articolo fa riferimento alle quantità totali presenti nei negozi Esse Lunga online. Znači ovo je ukupna količina dostupnih komada na online sajtu i u radnjama Esse Lunge. Koliko je to? 210.000 sira. Zašto vam to ovo pokazujem? Gledajte, molim vas, ovo je sad maksimalna koncentracija, ovo kad razumete, sve ste razumeli. Ovaj proizvođač sira je odlučio da da popust od 8 eura, što je 40%, da siđe sa 19 eura kilo na 11 eura kilo sa 210.000 komada. Ok, znači on sam, sad ja ne znam da će svi sirevi da izađu ili neće, stvarno ne znam, verovatno izađu, nisu oni bez veze stavili taj broj, on ulaže u ovu kampanju 1.600.000 eura, 8 eura puta 200, i više, ali nije bitno 200.000, kažemo za okružju, 1.600.000 eura, samo on. Ovaj što prodaje pršutu, ovu pršuto koto, ovu kuvanu, znači, on je dao 5 eura za 560.000 komada. To je 2,8 miliona. Ovaj ovdje ima 200.000 komada, sišao je 1,80, to je jedno 380.000 eura. Ovaj Woody što radi viršle ove, on je sišao 3 eura, 100.000 komada, 300.000 eura.
Barila špageti, recimo, on je sišao za preko 1.000.000 komada, cirka 1 euro, 1.000.000 eura. Coca-Cola je sišla, recimo, ajde kažemo sa 7 na 4, 3, ajde, nije bitno, 3 eura, nebitno, puta 280, 300.000, opet cirka 1.000.000 eura. Znači, svaki jedan ovaj je ulje sišao 5 eura puta 500.000, 2,5 miliona. Svaki jedan da kažem, proizvođač, da li prodaje pivo, da li prodaje vino, da li prodaje kafu, da li prodaje biskote, ove keksiće, nutelu, nije bitno, on je otprilike uložio, kažem, ugrubo milion do 2 miliona eura. To znači da ova Esselunga tokom 10 dana, svakih 10 dana, 36 puta godišnje, kad bi vi ovo sabrali, a ja nisam bio lenj pa sam sabrao ovdje cirka 50 miliona, ona svake nedelje, ili ne bitno svakih 10 dana, nebitno ko kako radi, svakih 10 dana ulaže, proizvođači preko Esselunge ulažu 50 miliona eura svakih 10 dana. Zamislite sad te iznos. Znači, njima treba 20 nedelja, što je manje od pola godine, ovo je samo Esselunga, to je 6. najveći retailer. To nije najveći retailer u Italiji, to je 6. najveći. Ok, znači ne pričamo najveći. Oni rade 1 milijardu eura svakih 20 nedelja, cirka 2,5-3 milijarde godišnje. Ok. Ovo je ulaganje od proizvođača. I sad ako o tome pričamo, ja moram da vam pređem na jednu drugu prezentaciju, iako nije ovo namenjeno, ovo ne radim regularno, nisam radio na italijanskom i tako dalje, ali hoću da vam dobro objasnim. Idem na engleski jednu verziju, samo da razumete to. Gledajte, problem ovog sistema, ovih flyera, je što je neverovatno spor. Verovali ili ne, ova promocija da bi se spremila, iako je plaćena od brenda 100%, prođe 6 do 9 meseci. Brendovi odlučuju ko će da uđe. Ajde da vam dam primjer. Evo, kladimo se u 1.000.000 eura. Ako je ovdje Coca-Cola, garantujem životom da do kraja novine neće biti Pepsi niti Red Bull. A ako je Pepsi, neće biti Coca-Cola. A znate ko to odluči? Esselunga. Znači, ti možeš biti Pepsi super jaka firma, ili Red Bull, ili nije bitno. Znači, nećeš nikad ući, jer ako je on da ove nedelje Coca-Cola, neće tebi da da. Sad šta je problem? Ako ti sad nisi ovaj Negroni, pršuto, a praviš i ti pršuto, znate koliko ovih ima u Italiji, ima ovih 500 što pravi u pršutu. 500 velikih fabrika, a ima i ovih koliko hoćeš. Znači, manjih. Znači, ako ti nisi on neće nikad da stavi dve, jer on će da stavi neki drugi sir, neku nije bitno višlu, ali neće da stavi ponovo ovo, neće da stavi dvojicu. I sad uzmimo da ti isto to praviš i sad pazi foru, ističe ti rok. I sad tebi je ova pršuta u frižideru. Ne možeš da držiš, ne možeš van frižidera, pokvarit će se, moraš frižider, to zove hladni lanac. Znači cold chain taj, znači mora biti na hladnom od proizvodnje, fabrike i tako dalje, skladištenja do prodavnice uvek u frižideru. Normalno, hvala Bogu da se ne pokvarilo, nismo ludaci da to ne znamo. Znači, i sad to stoji u frižideru. I sad ljudi došli, ovaj baja dao 560.000 komada. Opa, minus 5 eura. Ovi kupuju Italijani komutavi, čim je neki popust. Oni kupuju komutavi, uzmo ovih 560 miliona, ti si u frižideru, niko te pogledao nije. Zašto? Pa ti si dalje 9,98 ili 11 ili 8,60, nije bitno. Znači, ali nisi 4,79. Ljudi to nakupa. Sad, aj što ti ne ide prodaje ove nedelje, pošto ovaj prodaje ko lud, nego ne ide ti ni 3 naredne nedelje, jer ovi kupili natrpali u frižidere. I sad tebi ističe rok, pa sad ovu foru. Sad ti mora da šalješ pick-up, furgon, kamion, ne znam. Kupiš tu robu iz frižidera. Pa moraš da je uništiš. A da je uništiš te košta više nego da napraviš. Po zakonu. Ne smeš to ako baciš još na robiju doživotno, otruje se neko mače kuće, bolje skočiš pod voz. Znači i ti se moraš to da uništavaš. I tebe to košta nenormalno. I ti bi dao popust, ali ne možeš. A znaš zašto ne možeš? Pa ne možeš, rođače, jer kad skenira tetka Maca tamo na kasi, njoj mora da izađe cena 4,79, a ne 9,98. Znači, on u informacionom sistemu mora da promeni na bar kodu. On mora da promeni u rafu cenu, po zakonu.
Ne sme da piše jedno, a ti kuca drugo, normalno. Znači, ti bez tog retailera, a mora je doštampa ovo, mora da šalje poštom, ovo ljudima stavlja u sandučić, ovaj papirčinu, ovaj flyer i to. Znači, ti ne možeš da uđeš tu 6 meseci. Ništa ne možeš pod milim Bogom da uradiš i ideš ti u minus. Znači, ti koji bi dao možda 80%, pa bi neka familija što deca nemaju da jedu i ne mogu da jedu, kupila tu pršutu, jer bi si išao na 2 eura. Dobro tebi, dobro njima. Što tebi dobro? Pa tebi dobro zato što ako uništavaš, ima ti košta 12. Da je uništiš. Po zakonu. A ti njima prodao za 2. Ti umjesto da ideš minus 12, ti su plusu 2. Možda nisi pokrio ni troškove, ali nije bitno. Jeftinije, ispraznio si frižider, napuniš. Ali ne, ništa pod milim Bogom ne možeš da uradiš sam. Ne, pričam za pršutu, isto ko što pričam za sve druge, sad za ovaj sir grana padano. Isto ko što bi mogo da pričam sad ako uđe Nutella, znaš kada će prodaš kremu, Eurokrem? Nikad. Jer Nutella si išla ovdje. Dobro, nije mnogo, 13%, možda ćeš da prodaš nešto. Ali generalno ovi su sviši 39, ovi su 24, ovi su 41, ovi su 50, ovi su 47, tu ne pipaš loptu. Uopšte. Ok. Znači, ti kao proizvođač nemaš sistem koji bi rešio ovaj stok, koji bi povećao prodaju. Sad zamislite našu genijalnu ideju. Ako bi ti mogo to da napraviš, brzo, sam, odmah, jer znaš da ti izlazi, jer hoćeš da poguraš, ova tetka bi bila srećna maca, je kupila deci, a nije mogla da kupi. Ona presrećna, sad skače sreće. Ti srećan, dao jeftiniju cenu, nema veze, ali si skinuo to sa stoka, šalješ novu robu, a onda pošto ti radiš više, znaš šta mora da uradiš? Zaposliš ljude. A znaš šta to znači? To znači da će da zaposliš ljude, znači ekonomija će da, normalno, da raste, a onda će da praviš više profita, pa će platiš više poreza, pa će da napraviš jednu bolnicu. To je efekat naše aplikacije. Kako? Pa gledaj, umjesto da ti sad bude sporo, komplikovano, meseci, dogovora, pregovaranja, ko će duđe u papir, ko neće duđe u papir, pa štampaju taj papir, pa dele to po kućama, maltretiraju ljudi, ubacuju sandučiće, pa to retailer odlučuje. Limited product. Ovo nisam rekao, pa sad u foru. Ovde ima 29 strana, 200 proizvoda cirka. Sad kad bi išli jedan po jedan broj, ali da sad ne idemo, 200 proizvoda ima. Ok, broj ja. Svaki put je 200 do 220. Zašto? Pa zato što cijela Italija prima iste novine. To se zove, znači, ne da nema P od personalizacije. Sve jedna familija i onaj ko jede ovo i ko ne jede i ko uopšte vegano ne jede uopšte, znači vegan neće da jede sir, ne znam, pršutu, nije bitno, i on dobio sir, znaš, pa ovi štampaju jedno te isto i pune u sandučiće svima isto. A šta to s druge strane znači? Jel ima ovdje neki proizvod, dobro, vama nisam siguran pošto ne živite u Italiji, ali da živite u Italiji, ovo su sve najveći lideri, najpoznatiji proizvodi u Italiji. Nema ni jedan, nema ovdje Golf Cola Knjaz Miloš Aranđelovac. Ne može da uđe. Samo Coca-Cola ili Pepsi Cola. Hoću da kažem, ovo je napravljeno za velike firme. Bira Moretti je najbolje pivo u Italiji, najpoznatije. Znači, nema nekog levog, ima 3000 piva. Ali ovdje je pivo Moretti, zato što ne možeš, ako si ti mali, ti kao mali možeš duvaš u prste, ne možeš da uđeš nikad ovdje. Nikad. To je drugi problem, 3., 5., 17. To je crveni ovaj. Znači, limitirani, mali, niša proizvođači ne mogu nikad ući. Sad discount, pa sad ovo. Čekaj, majstore. Ako ti meni prodaš ovaj grana padano, ajde uzmem ovaj, nije bitno. Malo uzmem Coca-Cola, sve, što ćete. Ako ti meni Coca-Cola prodaš po 4 eura, ok, ja ću da kupim, nije bitno, isplatim se. A što ti meni od 6. oktobra, čekaj da im dokada ovo traje, do 5. Dobro. Što ti meni od 6. oktobra ponovo prodaješ po 7? A hoću da vam kažem, ljudi nikad ne vide popust kao nagradu. Oni vide ovo kao normalnu cenu. Nisam ja budala, pa ne poklanjaš ti meni sigurno. Znači ti na 3,99 zarađuješ pare. A što moraš da me dereš sa 7,27? I sad kad ti meni jednom pokažeš da ti prodaješ meni po 3,99, jako je teško da ti ja plaćam 7,27. Ja, kako da kažem, izgubi se poverenje. Znači, ako ti meni možeš da prodaš po 11, što mi prodaš po 20? Prosto pitanje. Ja ne verujem. Znači, to je neki ekstra profit. Ti meni naduvaš profite.
Pa nemoj, brate, ja moram decu, brate, hraniti 3 dece. Nemoj to da mi duvaš profite, daj ti to meni lepo po, kako se zove, 11 uvek, a ne po 19. To su sve problemi koji danas postoje na ovim stotinama miliona, milijardi i tako dalje. I sad šta je najgora fora? Sve ovo plati Coca-Cola. Mislim, Coca-Cola za Coca-Cola, ovaj za sir, ovaj za pršto, nije bitno. Oni plate, proizvođači. A svo kajmak pokupi Esselunga. Jer znaš šta je fora? Ona ti je napisala ovde da je to promocija Esselunge. Ti ni ne znaš da to plaćaju proizvođači. A plus ti kaže, daću ti ovo, a samo ako koristiš karticu Esselunga, što uopšte nije uslov, jer njemu proizvođač dao, to uopšte nema veze. A zašto? Te navuče da ti uzme i podatke, ono što sam ti malo pripričao. I podatke. To je ta igranka, a znaš šta je najgora fora? Ovaj siđe sa sirom. I sad znate šta se desi ovde, ove nedelje. Imaju oni mali što drže piljare. Oni prodaju, pošto Esselunga prodaje po 19,32, oni prodaju po 23. Normalno, mala radnja, mora biti skuplje, normalno, hvala Bogu. 23 eura. A oni nabavljaju po 15 eura, a prodaju 23. I onda, kad ovi daju 11, onaj ode i kupi 100 kila, on. Ne znam, možete me pratiti. Ode onaj mali piljar. I ode on i naroka, ja dođem tamo, kupim sira, kaže, nema više. Kako nema, brate, 3. dan promocije, ste vi ludi, jebote, nema, kako nema sira. Kad nema sira, nema, prazno, nema. Pa kad pre nema, čovječe, ste normalni, došli da kupim 3 komada, nema. Jer ona je nakupuje. Ovi sad ni ne znaju ko kupuje, a znate šta se još desi? Odmah Esselunga, to nema pričati, ali ja vam kažem kako to radi. Esselunga odmah skloni, pošto Esselunga, kao i svaki retailer, likvidna. Jer od nas mi plaćamo pare odmah, ili karticom za 2 dana dobiju ili keš. Oni odmah imaju pare. A oni plaćaju 30-60 dana. I on, pošto ima likvidnost, on ovom proizvođaču isplati i kaže, prodao sam svih 210.000 komada, laže ko pas. On prodao 110, a 100.000 stavio sebi u magazin. Kaže, ovo je prodali smo sve. I platimo. Razumete, platimo sa discountom. I onda naredne nedelje on prodaje i uzima još 8 evrinja, jer prodaje po 19,32. Ovaj ne zna, a ovome ne ide sir, pa nešto mi ne ide sir. Pa on kaže, ne ide, na šta, imao si promociju, išlo ko ludo, jebi ga, ljudi sad ne kupuju. Ljudi kupuju, ali ovaj ne zna, jer ne vidi kasu. Ne zna, ne možete da zamislite kakve ovde prevare igraju. To 100 miliona, ne možete da zamislite. Jer onda Esselunga, ovo je malo prodajna cena s PDV-om. Znači, vi kad skinete PDV i još 30% margine od Esselunge, Esselunga njemu plati po 6. Znači, umjesto da mu plati po 12, po 14, mu plati 6. I oni sebi ostave, i prodaju naredne 2-3 nedelje, pa polako, kad se proda po 19, ima 8 evrinja u džepiću ekstra. To oni radi. To je milijardu problema. Šta smo mi rešili? Ljudi moji, ovo je najveći problem u komercu na planeti Zemlji. Ovo je problem u Americi, u Kini, u Rusiji, u Finskoj, na Grenlandu, ovih 58 milija što će biti Amerika, u Kanadi dok ne bude Amerika. Znači, to je svugde isti sistem i svugde isti problem. Šta smo mi rekli? A što ne bi brand dao konzumeru, potrošaču? Ovo sad na engleskom ne veze. Ali vidite vi, znate šta, dečaci, drugari, ovo je prirodni zakon. Priroda cela radi na principu potrošnje najmanje energije potrebne da se ostvari efekat. I ako je tebi put dugač, ovo je kao 1 metar, 2 metra, 3 metra, 4 metra, 5 metara, 6 metara. Znači, to je 6 metara, to je 6 meseci i para. Ovo je kraći put, jednostavni, brži. Šta sad ovo znači? Neverovatna stvar, ali potrebne 2 neverovatne tehnologije da bi se realizovala. Mi kažemo, nećeš više nikada daješ diskaunt. Ako ne daješ diskaunt, ne treba da zoveš Esselungu. Ako tebi gori da prodaš pršuto jer ti ističe rok, ne treba da njih zoveš da se svađaš s njima 6 meseci. Ti sam preko nas ostaviš punu cenu 9,98, ljudi ti počinju da veruju, ne misle da si lažovčina ko ovde da prodaš po 19,32, a u stvari možda prodaš po 11,59,
Razumete što ću kažem? Znači, ti uvijek prodaješ po 19,32, a kad treba da poguraš prodaju, jel, na primjer, ti ističe rok, jer ti dolazi novi proizvod, ti dolazi novi kamion, jer ti treba za plate, likvidne, nije bitno sad, hoće da povećaš prodaju, ima milijardu razloga što hoće da povećaš prodaju, sve jedan proizvođač hoće povećati prodaju svaki proizvod, ti onda napraviš payback i isporučiš. I sad kako? Pa kako? Zašto to neko nije, je moguće da ceo sve čeka na nebu, niko nije napravio to? Pa izgleda da jest. Izgleda da čeka, izgleda da nema rešenja. Niko na planeti Zemlji nije ovo napravio. Sad se vratim na ovu našu, ovo što treba na srpskom prezentaciju. Znači, ti jednostavno skeneraš račun. Veštačka inteligencija pročita ovu sliku, pretvori u tekst, nađe artikle na promociji, kako da kažem, isfiltrira ih, hajde da kažem tako, mislim, plus minus, ali to je to. Izračuna koliko para i dodamo ti pare. Sad, kako ti dodamo pare? Pa nećeš valjda sad ti za 5.000 proizvoda kucaš tvoj IBAN da ti onaj plaća iz Coca-Cola iz Amerike, Atlanta ili ne znam odakle, da ti šalje pare. Pa to ne postoji, to je nemoguće. Znači, 60 centi, 80 centi, 2 eura, 3 eura, 3 franka, 2 franka, nemoguće. Zato smo napravili blockchain, zato ovo rešenje, suština ove tehnologije, ajde kažemo, ove platforme, su ove dve tehnologije, naći ih ja negde. To su, samo da im desim, nisam ovde, hoću da odem ovde. To su ove dve tehnologije, evo ja malo to preskačem, ali nema veze. Sad ćemo mi da ih nađemo. Evo ih. Veštačka inteligencija, nema veze što je na engleskom. Veštačka inteligencija, znaš šta ovo znači? Personalizovana ponuda. Sad mi i male podržavamo. A znaš šta su mali? Mali su zakon. Oni najviše zapošljavaju, oni se najviše muče, njima treba najviše podrške. Mi pomažemo malom, jer mi možemo da imamo 20.000 proizvoda, ne 200 nedeljno. Zašto? Jer svako kad otvori aplikaciju vidi svoju personalizovanu ponudu prema navikama koje kupa. Šta će meni hrana za mačke kad nema mačke? Imam kuca jede mačke, znači mogu samo da kupim mačku da dam, a ne mogu da kupujem hranu za mačke. Znači ne treba mi. I da je na promociji 97,92%, neću kupujem jer mi ne treba. Ok, znači nemoj mi pokazivati hranu za mačke, ne treba mi. Sad je ovo personalizovano. Ta veštačka inteligencija nam pomaže da personalizujemo ponudu, da nađemo ponudu na računu, da taj sken, kažem, obradimo, digitalizujemo, ajde kažem tako. Sve to radi AI, znači veštačka inteligencija. A naš vlasnici smo našeg blockchaina, nam omogućuje da u realnom vremenu ljudima pošaljemo pare. Odmah, nakon 2 sekunde od tog skeniranja, bilo da je to polovina u kreditima, bilo da je u tokenima, mi njima prebacimo taj payback u realnom vremenu. To niko na planeti Zemlji ne radi. Znači, sad ovako razmislite. Gledajte, ne možeš ti da postaneš, da bi ti postao bogat. Šta mora se desiti? Mora više love dobiš. Mislim, zaradiš više para da i dostariš ili neku rentu, nešto i dobiješ više para. Sad, kako, odakle? Pare ne padaju s neba, s kosmosa, ne pada kiša, para, neba ne postoji. Ako ti hoćeš da imaš više, a možeš da imaš više ako hoćeš da budeš bogatiji, mislim, ako hoćeš ti imaš više, od nekle te pare mora da dođu, jer ne može, čak i ove što ih štampaju na neki način ih stave u optice, ne padaju s neba. Ok, kako ćeš ti da dobiješ samo ako je neko spreman da nešto plati? Sad se vratimo na prezentaciju. Ko je spreman? Pa taj veliki proizvođač, i mali, i srednji, i ovaj i onaj. On je spreman da napravi, neću sad ulaziti u detalje, imat ćemo sljedeće nedelje, znači da napravi tu ponudu i da ti omogući da ti to dobiješ. To je ta, sad ću malo samo da preskočim, idem samo na token da bi završio pa ću se vratiti. To je taj naš token. Ovo je CH Švajcarska, US u Americi, AT u Austriji, DE u Nemačkoj. Znači svaka zemlja svoja, to je to. Znači on je ključni element kao mjera te vrednosti tih podataka. I sad gledajte. Tražnja. Svaki put kada ovi brendovi poklanjaju, sve ćemo ovaj jedno da prebacimo. I ovih 8 euro, 1,6 miliona. I ovih 3 miliona, i ovih 300.000, i ovih 300, i ovih 500, i ovih milion, i ovih 2 miliona, i ovih milion, i ovih 5 miliona. Sve ćemo to dovedemo.
Znači, to se zove tražnja. I sad da baba, ona tvoja prodaje krompir na pijaci, baba zna, jebi ga, ako ona sama prodaje mlade krompire, nema, drugi niko ne prodaje, znači cena ide gore, ljudi hoće mlade krompiriće, ona jedna prodaje, ubi cenu. Znači, razvali. Tako to ide. Znači, ako je tražnja velika, a ponuda mala, cena ide na gore. Sve jedna promocija mora da ide 50% u primesima. Pošto brendovi nemaju, oni moraju da kupe. Znači, svaka jedna polovina od ovih polovina 8 eura, polovina 4 eura ide u primese. Od ovih 5 eura, 2,5 eura ide u primese. Za 560.000 komada. Pričam samo ovdje, ali ima i drugih retailera, samo primjer radi. Na ovih 1.000.000 komada, 50 centi, 500.000. To je tražnja. To su, znači, euri, ili franci, ili dolari, ni bitno, koji se pretvaraju u primese. To je tražnja. A šta je ponuda? Mi smo ukupno, što bi se rekao štampali, nije baš to tako, ali kažemo štampali, 21.000 ovih Primes tokena. Ima ih 21.000 za Ameriku, 21.000 za Švajcarsku, za Nemačku, za Austriju, za Italiju, za Španiju, nije bitno. Znači 21.000 po zemlji. To je 1000 puta manje od Bitcoina. Znači već ih je malo. Ne mogu da se štampaju. Vidite da je ovo crvena putača. Ne mogu da se štampaju. Nema inflacije. A svaki put kada ih neko promeni, da bi dobio konvert, to što mi kažemo promeni kako hoćete zameni, u kredite, 20% tih primesa mi spržimo, zapalimo, spalimo. I oni nikad, ali to je neka, nije bitno, tehnološka procedura u blockchainu, ali tako je, bukvalno kad se zapale, mislim, eliminišu, nikada više ne mogu da se vrate u opticaj. Znači, ih je malo, ih traže sve firme, svaki put 20% se spaljuje. Zato vam raste, zato vam je preko 1000 franaka, zato vam preko 1100 eura, normalno, samo treba da bude masa ljudi, ovo je ništa, to će tek ide, ovo je tek početak. A znači, treba da bude masa ljudi da bi to dostigli polako u nekoj zemlji, prekrenulo u nekoj kasnije, negde smo mi aktivni, negde smo manje aktivni, ne možda stignemo, malo nas ima i tako dalje. To je to. Sad završavamo. Fintech kapitalist. Znači, gledajte. Primes, ovo mnogo dobro, maksimalna koncentracija. Primes, ovi retki, raste cena, sve tata, što smo rekli, se menjaju u kredite, ali moraju da imaju taj limit za konverziju. Trebaju vam, ovo je mama i tata, nekako kaže, tata i mama, pa ovo bebica. Znači, jednostavno ne može jedno bez drugog. Moraju da idu, ovo dvoje idu zajedno i pretvaraju. Znači, primjer radi, 1000 franaka u primesima plus 1000 kredita za limite za konverziju, izvinite, jednako 1000 kredita. Znači, ne možeš da imaš samo price, ne možeš da imaš limite za konverziju, moraš da imaš oboje da bi dobio kredit. Za sada su krediti, kao što znate, cilj je naš da napravimo tu fintech licencu i da to budu franci, to jest dolari ili euri ili nije bitno, a za sada su krediti, ali dobro, opet kredite sipaš gore, mislim, manje, više, trošiš ih kao pare, nije ništa strašno, samo će biti normalno bolje kad to budu bile pare, normalno mnogo puta bolje. Sad, kako dobijaš primese? Ne možeš da investiraš, ne možeš da ih kupiš. Niko nikada nije mogu da ih kupi, niti niko ikada moće da ih kupi. Znači, ne možeš da investiraš pare. Oni se dobijaju. Dobijaju se 50% od ličnog paybacka. Ti dobijaš payback, kao što smo rekli, kao i svaki drugi potrošač, 50% u kreditima, 50% u primesima. To ti je jedan oblik dobijanja. 20 franaka dobiješ bonus kada prvi put napuniš wallet. Jednom u životu, ok, lepo, ali to je to. I 500 kada si postao kapitalista. To je sve. Molim vas, saslušajte. Glavna stvar danas je ovo, referral program. Da downloadujete ljudima app, bez obzira da li napune kredite, bez obzira da li troše vaučere, apsolutno bez obzira da su kapitalisti, nemojte im ni pričati o kapitalistima, nema potrebe, sami će vas oni pitati. Znači, bez ičega tog, bitno je da downloadujemo ljudima aplikaciju i da ljudi skeniraju 5 svojih računa, znači da počnu da grade ovaj svoj profil. To vam je jednostavno, uključite, pokazat ću vam posle, povezat ću aplikaciju. Znači, skenirate račun, ko što na Whatsappu radite, ništa, smešno lako. Vi skenirate taj račun. Kad čovek ima 5 računa, on je aktiviran.
skenirao. Koliko košta app? Pa nula. Koliko košta skeniranje račun? Pa nula. Dobio račun tamo skenirao, ili ako je dobio elektronski, samo ga u PDF-u importovao. Imamo mi opciju tu, pokazat ću vam tu aplikaciju. Ok, znači, ništa. Čovjek samo dobija, ništa. Filera, cent jedan ili rapu ili šta hoćete, nije uložio, ništa. Ti nam trebaju. Više nego kapitalisti, objasnit ću vam zašto. Znači, ti nam trebaju. Ako on skenira, ti dobiješ 10 franaka, odnosno 10 euro ili 10 dolara. Ako je tvoj direktni, to je tvoj prijatelj. Prijatelj od prijatelja ti dobiješ 5, prijatelj od prijatelja 3, prijatelj od prijatelja 1. Znači 4 te dubine postoje, vidiš ih na ovoj spisku, vidjet ćete to u aplikaciji, pokazat ću vam sve, i vidiš da li su već skenirali 5 ili nisu još. Ako jesu, ti dobiješ Primes. Ovo može biti neverovatan, daću vam primjer. Ako ti imaš 10 ljudi koji imaju 10, koji imaju 10, koji imaju 10, dobiješ cirka 15.000 franaka gratis, i već si gold i još to raste i tu si super gold gratis. Zato što ti imaš 10 ljudi kojim se rekao, ljudi, jeste uložili jedan rapu, jedan cent, niste. Jeste dobili pari, jeste. Aj naći sad 10 ljudi, to isto urade. Ćao. Gotovo. 20 sekundi. Znači, samo to nas zanima. Samo to, ništa drugo, samo to. Ok, sad šta je fora? Kad ovi ovo rade, to ću da vam pokažem, vi kao kapitalisti sad mjesečno zarađujete rentu. Ko je kapitalista u Švajcarskoj ili Italiji? Samo Švajcarska i Italija. Austrija, Amerika, još nismo počeli jer je mali broj kapitalista. Znači, mali i ovamo, ali je ipak mnogo veći pa smo počeli. Znači, mi isplaćujemo mjesečnu jednu rentu u francima ili u eurima, pokazat ću vam kako to izgleda. Nije to je sad smešan izraz, ja dobio 40 franaka. Ali gledajte, doživotno, dok sam živ, svakog mjeseca mi dolazi 40 franaka, a to stalno raste, bit će to i 40.000 franaka. I to dobijamo u francima, svakog mjeseca. Sve ću to vam objasniti, kao kapitalisti da vam pokažemo aplikaciji. Ok, znači, nikakav problem nije. Kad vi to zarađujete i to raste, svaki jedan čovjek će vas pitati da postane kapitalista. A ne da mu ti guraš, on će te sam pitati. I kad te on pita, ti mu objasniš i on postane kapitalista i onda dobiješ ovaj drugi bonus. Drugi bonus koji je mnogo važan, 250 franaka, jer je tvoj direktni prijatelj, follower, postao kapitalista. To je drugi način ozbiljan da se dobiju tokeni. Verujte mi, tokeni će vam biti problem. U ovoj formuli, vi danas možda mislite imam 20-30 franaka u tokenima, a imam samo 100, 200, 500 koje mogu da zamenim odmah. Sigurno je ovo problem. Sad ću da vam pokažem da nije. Jer ovo će ti dolazi svakog mjeseca doživotno i ima da raste, bit će po 1000, 2, 3, 5, 10, 15. A ove da rodiš ne možeš. Znači, glavna ti je fora da skupiš što više Primesa što pre i da te taj rast cene od Primesa gura što dalje. Jer ako si kapitalista, svake prve srede u mjesecu dobiješ mjesečni kapitalist bonus koji se isplaćuje u limitu za konverziju. U ovome što smo rekli da je mama, u ovom crveno. Znači, besplatno svakog prvog mjeseca. Ponavljam, smiješno, bilo 40 franaka, sad će možda biti 45. Jer nas je malo, još ne trošimo, nije ni počelo. Ali isplaćujemo, nije bitna cifra. Znači, počelo je. Ok, on nije ni loša cifra, šta me briga, s 12 mjeseci ću vratim 500 franaka od kapitaliste. Ali mislim, to je smiješno, vratit ću na minut. Ali sad je tako. Znači, i meni to dolazi svakog mjeseca. Sad, fora je da budeš zlato, jer je to mnogo bolje od srebra, koje je mnogo bolje od bronze. Da bi bio kapitalista zlato, vrednost tvojih tokena, koje ne možeš da kupiš, nego skupljaš, mora biti 10.000 franka. Sad, mnogo pomaže što token raste. Znači, ubrzava. To je jako bitno. Ali opet bitno je da ti budeš aktivan, imaš što više džaba. Ti ako raste, ako imaš malo, znači onda traje mnogo dugo. Srebro je 3.000 i čim se registriš postaješ bronza. Sad, ovo su neki brojevi, mislim da su slični brojevi, mislim da nisu iz Švajcarske, dali smo samo kao primjer, ali ovakva je slična proporcija, pogledat ćemo posle moje aplikacije, stvarno se nećem brojeva. Ok, normalno, najviše bronzi, pa je onda silvera, ovo bi trebalo piše srebra, a ovo bi trebalo piše gold, možda je ostalo nešto još na engleskom, dobro. Zlata. Zašto? Pa zato što je teže biti zlato, teže imati 10.000 nego 3.000, teže imati 3.000 nego 500, normalno. Manje ljudi. Sad šta je fora? Ovo mora da vam bude jasno.
bronzani je najmanji bonus, jer svi zlato, svi srebro i svi bronza dele taj. Gledajte, 33% fonda, samo da vam kažem nešto, fond kapitalista 15% od svog paybacka u Švajcarskoj ili sutra u Americi, 15% od bilo čijeg, ne od kapitalista, od bilo kog potrošača, bilo kog proizvoda, od bilo čega, 15% ide u fond za kapitaliste. Taj fond se podeli trećina, samo da nađem da mi je ovdje, trećina. Ti kažeš, pa šta mi briga, ako je trećina, je bio bronza ili bio zlato, isto mi to je trećina. Nije ba to. Jer gledaj, bronzu deli 8 zlata plus 45 srebra, 53, plus 342, skoro 400 ljudi. Iste pare, znači po glavi dobiju mnogo manje. Srebrnih iste pare, recimo da je to, ne znam, x hiljada, dele samo srebro, samo 53 ljudi, svi srebro i plus svi zlato. A zlato, samo zlato. Znači, ovo je mnogo veće od ovoga i ovo je mnogo veće od ovoga. Plus bronza dobije samo bronzani bonus, a srebro dobije i bronzani srebrni, koji je već veći, a zlato dobije bronzani koji je mali, srebrni koji je srednji i zlatni koji je najveći. Sva tri, normalno. Znači, pojente budeš zlato. Vraćam se na ovo, završavamo u 21, kao što sam vam obećao, a mada je ovo i duže, bit će to i kraće, ali prvi put vam držim, pa malo, ajde, u detalje sam išao. Ključno će biti da imate dovoljno primesa. Jer kad budete počeli da menjate, važno je da ne izgubite kvalifikaciju. Jer tebi dođe ovde 5000 franaka i ti imaš ovde 50. Ti kažeš, pa dobro, za mene što me briga. Ali siđeš na 45. Pa ti sljedećeg mjeseca opet zameniš, pa polako ovo ono, pa ne budeš zlato. Pa padneš sa 5000 franaka na 1000 ili na 800 ili na 700 mjesečno, jesi srebro. Pa padneš sa srebra, pa dođeš na 60 franaka, jesi bronza. Sad možda neće biti tako, primjera radi, ali dajem na primjer da razumete. Šta je fora? Jako je teško držati ovaj ritam, posebno što mi sad treba da razvijemo sa ovim referral programom, kao što sam ispričao, da razvijemo ogromnu bazu potrošača. I slušajte, 15% od njihovog paybacka ne zanimate, bre, da li on jede sir, da li jede pršutu, da li pije Coca-Colu, da li pravi u barilu špagete, ne zanimate. 15% od paybacka, od onih 8 eura, 5 eura, 4 eura, 3 eura, 8 eura, 2, 5, 3, 8, 6, 15% ide u capitalist pool. I kao što ste vidjeli, ona najveća feta, da kažem, ide za zlato. Pa, mislim, normalno, zlatna medalja, normalno. Ok, ide tamo. Znači, fora je da budeš duboko u zlatu. Da bi to bio najbolji način je da sve ljude koje poznaješ pozoveš da besplatno downloaduju app, da ne gužvaju račun i bace, jer svaki račun će na 100 franaka donese 5, 7, 11, 13, 15 franaka. Džabe. Kažemo, jesi ti normalan. Samo slika, pa si budala. Slikaš za WhatsApp 1000 puta dnevno. Slika jednom ovdje. Isto je kao WhatsApp. Sad ću da vam pokažem. Rekao sam, sad ću vam pokažem kako to radi. Radi smiješno. Bukvalno smiješno lako. Nego nemam nijedan račun. Sinoć sam imao račun. Bilo baš dobro na engleskom. A sad nisam stigao da odem do Kopa ili do Migrosa da uzmem neki račun. Jer sam morao da se vratim u Ticino. Tako da bio sam na putu. Plus sam radio ovo. Ali ajde, kazat ću vam ovo. Ok. I will open application. I'm now shopper. What I should do? Okay, I'm waiting that application is ready. Basically, I'm on this first page. As I have told you, we have these 3 pages. Here are my credits, all retailers. This is Italian retailers. I can spend my credits almost everywhere. And here are my prices. As you see, 1,008 Swiss franc, over 1,000. So here I see my promotions. But the most important feature of this application is this button. This, let me put it like this blue button, which you can find in the middle and the bottom of this page. So here it's written scan receipt or receipt from gallery. If you did the photo, you can import or upload receipt. If you are receiving digital receipt, so you have PDF, you do not need to scan, you can import this. But let's say in my case, I'm scanning. This is one receipt. I will do the scan. The light is not so good, sorry for that, but as I have told you, I'm in the hotel. I just purchased few products to show you how this is working. So we wait here.
our system is reading this text. And I got this. Unfortunately, in my case, there is no even one product which has been already imported. So I need to be first person to add this product to database. My bill is, as you see, 12.95 13 Swiss francs. So Vitamin Well Reload, this is product. They tell me to scan. Let me scan the barcode. Okay, scanned. Okay, they are showing me this picture. Yes, this is exactly my product. Let's say, okay, this is one salad. Okay, this is the salad. But as I got this barcode below, I took it from below. Okay, it shows me, yes, this is exactly the salad. So I think it is ready meals. I did this. Now I have one biscuit, famous. Okay, I got it. Oh, now I don't have photo. Let me show you how I will do. I will just put this product here. I will make one beautiful photo. So we will have for the future this photo. This is, of course, snack. This is sweet snack, and this is biscuit. Okay, biscuits. Okay, I'm adding this product. And the last one, this is kind of yogurt. Let me scan this. Yes, this is it. Let's try here. It should be yogurt. Okay, now I'm ready. Finish. I will get 1% for each product, 25% of my profile. Next, I will get some primes because I'm still building my profile. This is the stage where I'm building my profile. I'm still not getting full rewards, but I'm getting some rewards. And these rewards will come to me, to you in this case, in the real time. So I will get these primes in the real time. So this was example what we are doing. So when you have a profile, sorry, we will come back to presentation now. When you have your profile built, you will start to receive promotions. And when you start to receive promotion, you will get payback, so you will get free, let's say, free money. Ok, samo da isključimo, hvala puno na pažnji, isključujem snimanje.